Arutwo ngiri igĩrĩ arĩa maraingĩra form 1 kuma cukuru-inĩ cia mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nakuru Town West nĩ mahetwo bursary nĩ mũmbunge wao Samuel Arama. Arama augĩte bursary icio ciumĩte kũrĩ kĩgĩna kĩa NGCDF kĩrĩa mbunge maratetaga kuongererwo na o mũrutwo wothe kũrĩhĩrwo bithi yothe ya tamu ya mbere, na aingĩ a arutwo acio nĩ arĩa aciari ao matarĩ na ũhoti. Aciari nĩ macoketie ngatho nĩ ũndũ wa ũteithio ũcio. Na ulipigia kwingine lakini pesa lazima utafanya nini? Hao watu unaona hapa nje ni watoto wanaenda form 1 peke yake, hatujaenda ile kuenda kupeana pesa ya form 2, 3 and 4, na unaona vile ni wengi wamepelekwa kwa mashule mzuri sana. Lakini sasa kama si CDF ingekuwa leo, kwa sababu ile pesa tunapeana ya bursary, mtoto yote huyo amepelekwa, ameitwa shule ya private ya public, tunamlipia pesa yote ile imeandikwa kwa admission letter. Na amefanya kutoka class 8 kutoka Milimani Primary na anaenda sasa St. Maria Veronica Girls High School. Amepata max 308 na amepata bursary ya 20,600. Nataka kusema bursary ilikuwa imesisitizwa, ilikuwa imesimamishwa na tulikuwa na wasiwasi sana kuwa tutasaidika.